CM Hiemchan Jani Khua Kangwei District Council Office muna welcome akibol na chunga hen kipa na o sangin hlasi na le lunghan na o aha ki za le zengin kuiba kipa ding ham lamkai ho in ithil bolo in a to dan o ithil bol dan ho hi di ki sa onam kui machan ai oi povin hit tabang ai lawale hichi generation tu khanga dinga lamkai tu khalo ho zo hi awang pha I gam ta be ni tu khanga lamkai tu hi kui ma sei pha achang povin sei pha na ding in jong aum do pove ti hi akimu in igela le alang khanin nui za le lungsit ta jong a hi be ni hichelaya nampi mipi lunghan na ogin to kisaya akiza chui piham itile him jani khuam meitei cm Hiemchan welcome na gazaw zo si jong hi thi pha lo ta in thi te ohen na in sungin akhang hen wang si ohen khat minister post hu na le khat thung thing noi so ho hu na nam mi pi te hitia in khoi ma no hi na za uchalo ham te mi tampi in alung hanna husan aphung do ta be ni heading a pha chu buffer zone jong talo hi akhat na vv ho duty on bol ta hi win sa UT githuma Manipur government CM a to kilo pa ko ma ki taw jing chi ngol thu ete mi tampi in phun na le lunghan na aso do tabin mi pi lunghan na chu adang ipiham itiket la hen koi lam kai na hi jong le nam mi pi te ko ma sumdon ho jong phal hitalo hi tu akona meitei le nagate I khu ahung halwa ehung tha ojong le mi pi te buingai ta lo phung thing noi so ho le MLA Manipur police ho amhon akibui pi di ohi rally satdang kite ho jong mi pi te koi ma izaw ta lo ding u MLA hall election rally ibol ji ho jong hi amho in akibol pi di oi tai MLA minister khat hi over igam sung I district sung over ne le cha jong ki pulu sa thailo hitabang chu EP MLA minister I hiu ham nammi pi te gen theina thina zo si khet mo sa I demand UT hitabang ho hi isuwa Manipur popular government naga asimova nammi pi te dinga EP phachom umem mi pi te sa ai lo le UT idei ta le lamkai tha ngai tai lamkai ho hial thei hial phat hi mi pi hi alunghan na so sang le jengin jani khoin lamkai phabe pi mi tam pi la chun ami pi ami ham mai sangin lamkai lubu ka he ti ho zo si namsung ka ngai le ti ho zo si namsung ngai ta da na cha ho mi ham mai mo sanga alam kai di ta ho namsung alam kai ho zo chu a welcome na chun a ha ki kum zo kit na lai meni upon his arrival at Kangpopi district headquarters at CM Sri Yumnam Hiemchan Singh was warmly welcomed by DYCM SMT Nemcha Kipgen MLA Sri Haukholet Kipgen DC SP CMO and senior officers of the district lamkai ki kim jing hi adim da jing hi lamkai ho ki khap jing hi asi na lamkai jing hi nungdan dan ai wanga chu nam ka ngai lui ti a peng ho chu hikit he jana mel mu am ho chu lungdan tai hi chu iti nam pi sem te men ato kha da dingam ti nam lam ka etha be igel di oi heitabang gamsung namsung lamkai ine ho ji a chu iti gamsung ki khel na ma khan ton ding ham lungdan tai milham hon a welcome lamkai ho zo in ei na thilbol ati poi ati diu ta sanga ei ho zo lamkai ho zo ama sa pe na ipanu hi hi chu mi pi senteme iti to kha da ding ham hi chi CM pa ahung chunga hen akimu kit khat akizakit khat cheve na le hen hichi Yumnam Hiemchan Kangpopi ahunga chon Kangla Tumbi area mi pi ho in naga gup ki thana chunga chon thudi in thutan na ki pudo hen tin ki phin na jong an ve tin akeza in hito ki thona chon agi phin se ven chief minister pa chu makhan relief kem jong hi ga building ki sa hin ama wang ana cancel tan hi ana lu sa poverty thu jong akizakit na hi chole he chi chung chang jani thilso chung changa hen ko tu in jong hil chit na khat a hen bol kinin amon asai na wachon nisim gate August 2026 ni khuwa Manipur Chief Minister Sri Y Hiemchan in Kangpopi district ahongvil na chunga gamgi phai muna welcome borhon NH ake hong tai tia video hong viral na chunga ko tu in akhe phapon chutol hana mi pi lungboi ji le thangtom ja gamgi phai
duty ki bol chunga lungsa I zo si headinga hil che na ka hin bol no mu chu counter blockade ki bol na chunga duty ki bol anga ya ikiphin now mol so hi ka sia e bol jing ding wa hi tia hel sa na le team na ka hin ne hi atin ko tu committee on tribal unity ama ho chun hil che na jong a hin bol win hi chi to ki saya mi pi en jong hi chi lam to ki saya thu hong viral ho yong chu in a head team duin ikitim kit win hi sadar hil sta chapa ho en jong ama ho en jong press release thu pon a hin bol na wa chun with immediate effect all duty and gamgipai strictly prohibited. This decision has been taken because the leader has allowed the Honorable Chief Minister to enter Gamgipai. As a result, the counter blockade stands null and void. Any person found violating this order and proceeding for duty in Gamgipai shall be held personally responsible and will face strict action. All officer activities in Gamgipai remain suspended until further notice. This order is issued to maintain peace and order. Issued by Sadar Hills Tat Chapaho. Alang-alanga mi pi in hilchit na ailo la thil dan ho abol ho ingai ho hi iza ho hi imu ho hi igela ingai to ala hin mi him lungsunga kipa na ompoi thil su chung changa hin ti chu akimu do thini KNF General Secretary UPF spokesperson Pu Aron Kip Ganin buffer zone van bidding chung changa anakitip na yong chu velvet routine gel tha ki roiten National Highway Imphal to Dimapur Road akyong tai mai le naga hoding in jong akyong tai tia phon do na inei wangwin naga hon sinapati ei pha sa nom povin e hoding in kot akya kha jing na lai ni kangla tombia economic blockade jong ei bol khum na lai uvin mai ten jong Imphal ichi thena diu kot jong ahong kit nai povin ei hon ama hoding kin neu sa ta in kot zo si hon pi jong lew han mai le naga hon wang ei hoding in kot neu chang ei hon pi nai povin tam ta se belovin gal bol ki pan ki taw hite mai le naga ho do kop ding a hi singin ki tha ki mat bol pan ki do hiten chutele chamna thu ki sei zo si jong hi bein tin kangla tombe economic blockade bol ho ga bol cha ding ku ki ta chpo jong hung ki chom do ovin tu kum sunga hin naga mi zanga mai le mi zanga tabang ka bleeding jong nei nga I separate administration chu hit chuting ta nai lam cha hung hi ding ai hito kisaya nampi puldo ta chapa in asei na chun hello sakthi bi tampa nanam mi pi gen theitin chang hin thoa ami tuile nap tui along le athisan ge ya hin phaldo gol hang alowa gal hang ta chapa ta chanu mi zani la som gu wal hole ayin sung mi taw na chunga alung na naw le hlasit na hi itina po zo momong diu hinam pata in ke gelovin tuning ki hoitho sa ta in National Highway hi kuima lanaya a hi poi tinaga samphong win napa sim saba naba sawa gen thei thu mi pi ho kitulu na ki kha lam thong chuna dei chabe ma mi pi dong lo hilwa na chamta na thu zo uwa hiti achu ni chen pasal du da lo lamkai phabe mo to bai chakhen cha naga hon do jing ham chen bompi melmaten la izat lam thong ei kha pi sungwa hi ain suna an chang be khat che be he jong le gen thei ta khohsa mi pi ho no hop do kha be wa chini bong noi chilhum mal cha hobe hi jong le ki thu pina kezi izat ham kha be nop kha be wem nasu bi pa hum pi husana ki cha jing gyot ho jing pu hau khlet kip gen to nang ni ki ti khanga hi nodan ku klen hi adam dingwang wana ga ai tai kuima lo pha lo dia hi banga mei hlei ngai lu thon chun ibida ku ki cha chanu chapa it lai ta lai ho mi zani le som go vel jen hi alo un na chan sa thona hole veng in le lo ho in aza asanga mel mate na la sa thon ham na halwam sa thon bam hiti chan pi hi ipidiam na khungai na hon ham June 2023 sungma ma achu na halal hi na mai le esante keng khupi mu nana tu thon moham chutile hizar jan hi kimang lo helding hi ipidinga hi ti chan na khungai lona mihim asang soma sim na ka sa lona puldo hin khona man sa lona gen theitin chang na hin thu sa ho lonam bible an nebuchadnezzar lengpa lenggam ki chaidan thu sim to nangni nu pa le pu hau khlen kiti ho chuting da adang dang ho leng vai po na leng khang hi so ta loading a hi ti kher win
zo le kuki nampin na tu na cha teu mit nei lo mai nei lo banga a hin bol diu khu lung lai sela na lau wa na hin ki san diu a hi mai nei nu gui nei mi him na hi wa hi le tun jong tunia na kam ke do thu cheng ho chu kinung la oven pathin na lu pe wa tu jan ka jong al wale jing ka jong tu ni sun ka jong tho kang khat aman cham na chai do mo hi poi ki het oven aji chu tu jan tu ni kho jing ni kho ka he poi kuki family 260 wal hi atha bya kapwa pul do hin kho atha bya aman dio hin amo cheng si ngai lu kuki nami pi zo sin sabse na taw na naman khom oi tai ti hi ke het vin ti hin nampi pul do ta chapa pa in alung han na le apo na thu ase nei athabin gelutin ngai tu thau te kanami pi te ho namlam kai ho mei te ten adei mo le manipul ke thading ham tia akichat naw pen chu buffer zone a hi ai tu a hichi buffer zone chu lamkai hon a hon do hi tan mei te gal jawa ki gel do hi hichi buffer zone ji a chu galela a ki gel jiwa aban alona ji a het lo pharwa alam kai hovin ningkum la ya chu alam kai ho at leader kokomi leader hon alhema chamna thu hin sei pan go wa ku ki ho imfala na honglu theyo hi a hin ti hi aji chu esan te jong ku ki ho jong achom cha ta separate a hi ta cha chu asor sol le achom choma ki vai po na do the a hi ti a het je wa chu gin mon ani wa chamna hlema kot a hin hon oi aji chu iti jong le ku ki ho imfala ga chiang ki thei ta lo diu a het u chule phai chama office ho secretary ega to ta lo diu a hi ja chu anu wale thu wa ti ai ti a adei dan ta wa hi dan le ke vai po china long pi ho adei dan ta wa ke sim wa a hel thei diu a hi ja chamna ta hilo kot khat an hon go ro hin ai thei kit lo pha na chu milong te a hin til do kit wa hong ki tho le tu a alung tu le adei yo chu lo thing ai ta ve ni tun kuki lamkai hon e sante to chamna ding asimu hi milong te le e sante galzo kuki te galela ki surrender i tawin ilam kai ho a khodu atun wa ki surrender ai tawin hi gal mi te nuya yum diu ko na hin tuni kho ai gen thei ta le thasam ta yum na ho hi atha be in gel do ke utin ki tha par ki lew hen alam lam ki thoding in ama wang lung gel tha ki ti hi inei diwang ta san pon hi pau cham ta ui cha apupa ahan le ahangin apupa adoil adoye ki pi chu ei hon nam I chanu a hi galmi ten to apat munpi office hole head of department ho apat gal ei hin bol diu thing thang le phai cham zo si phai chama hin koyun tin dan le mol china long pi ho adei danun hin khial win tin hin ke sim to win tin ku ki te dinga chanwo le pathinin go pule pa khanga e na pi o gam le go le khununga dinga nam din mun kisim to na ding phat apo hi ilha so hitan khang I zat hung kit chong le phat lem chang avela imu ki ta lo diu kele do na ding mun kisim to na ding mun ab mole a phat ho hi imu ki lo diu hi lam kai ho hi ki gel to che le atu khu ki gol vola op chuma ki si na phat chu hung lung ding a hi en o ibo bi in kuki ten gam amu diu chu hlumlama ni sa hong so ding be pa hi anati chu thang tom anum le en tun adi a hi tai malai ipu ipa teu I oi movin e ho I ho che itawin leisit khang sungai pathin nam khada asim kuki nami te hi kile lo loading din munin ium ta bene idin mun igam su isai ti su lam kalang more tingno par sadar hislang tu lai ta ikinil naw ibui naw e ho hi nui zat tai ta bene fake thado tribe ni nekop thado ku ki ho to manipur siam khian chan zani khoen kang pu pin ki muton ani win churchan pulanga zomi ho mei hlei de mla vun jagin walte a thau ki pa pinan welcome na bol kit win keno president ps how kip chu gmf dai thilha satan do in abum ngolin cm fti mun hi karfon lai a hi atin nampi na tong theitalo satan awa choi jingin UPF president pu siam tin tangkip genin gamtum adel na chu azinu pi niam cha kip gen ding mla adel do pin sa chu dycm to anake he do tawin UPF le ke no spoken doctor Sailen how kip le aron kip genin kum somwal ku ki nampi zole nala a hin hlep hon
picha ku ki te pu le pa gamle nampi thina le kana zau si sum to ahin ki the tawin kang popi nampi lamkai ka hi ti ho chun nisim ge ni a chun chani khu chun ku ki te ki thana kim nei rep ki bol na a khut akyang ke tan ho neket ki bol na ho khole veng ki hal la ho mi zani zathum ki thana ya chule adang dang am ho chun cm koma bai cha khen na ki zo do vin ku ki nampi chu ep ki sai han lang ep ki bol jong na ki chai mo mo hitan 1993 naga gala mi sang khat valthina justice umlova zero a ki chai kum 2023 akona 26 to kum ge ya mail he gala mi zani la somsegi ai lo le zathum ti hovel thina alwa rep ki bol mel se ta ta ki thana zo si justice kit lova zero a ki chai kitlin kugi nam sunga athi amang ain a ho ke hal hazau si awang si e mai tawe ithina iman naw zau si kugi nam lam kai juda iskara ho in chan sim na le tumpi oiwa na hi mai nei ibai lo ding oham lam kai ki ta lo mi mei san summaya ja achalo inei kha ji o hi mai tan tin gamle nama dinga chi ma sa ngai cheng ho thau la si lo zen lang thangwan dong ko na ko ni nei hin ve mai ta vin o tin zana salam nang ho zo ka hin pevin zadinga lom lo ho zana pi khang ai ta in zadinga lom ta ta ho kuiman zana epita povin lainan ta ai ku ki te a ding in aton so nin jong nampi ki pana gam tum muna kolni hongsu talo ding ai ti hi gel do je untin bule pa te hu do sa gam chu tunia nam kai juda iskar on azo do ai tat chapa ku ki chanu chapa hang san jeng tem pan la je unte ti hi ikitip nom naw hin ku ki gam sung society sung hi ki hial na ding wang ha sa le jing hi ki hial na di ta ding hin sei do hin pu do ho jong mat le tha in yum ki win pu na ta hi hi chi tha naw ji in pa pathina kon ipuki win igam mu chu akile do zo po ni hi chi ipa pu chu ngai dam thum ta sangin pathin iphin lu hang be se win hile abana chon go na achi chin om ta in kuki gam sung hongkle do ding wan chu ina ale jong ki phalo hi ti chu ahong so do dab be ta ni kuki gam sung chung changa hin po na ji a tu chung thil su chung chang jani khuwa hem chaning kang pu pe gavil na chunga mi pi zapi ki pana sangin thasit na le lunghan na athonge ti pa hi tun kha video isim na hi chan chai tan te